No. Mensusie bia wo tim mensusie papa. Wo do bi di agradan fo. Yo de mi femi ni di agwa sam ne sesre. Nanso no, me na me wa adwam wo no. Nya me bi ma dom pa. Na so timi nya appointment na so timi gware a. E no bro de meye no. Kwa bia me fa so me gu awade no. O madam fo mensusie wo tim. Ana nam. Eya mo nsusie papa. If you say so nsusie anya nsusie papa. Wa hwe ye ekwa bi san ba bi bu abowa. If you say isi di odua no. Enu ana wutwa nti na no pe seka na wutwe o se adwuma bi na wuye o je wuye bia no ma wo nsusie enye nsusie papa empra na wotwe no ma ne nsusie papa enye wadin so we dem ne twempra magigi na di de mi fi no kra me empra no adwuma wo ye nti se nti o nsusie o tim well magigi na di na so ye se okwase ni ti a na agogu nti bo se dakope na kwase na ni ati afi okọ nsusu na wo ti mu nyina so bagigi na di na fi apem wanti mi anto ankoso so afi nipa no kope wo hu se there are difference or there is difference there didn't come so be ma wo susu bi o trim no ayi sisi pa e de amount well, make out say Odi for and I go to pick up as pump any media eyebrow. But no pay shower, and sa. I mean, shroud. But with this year, and I do Mocano in normal basa, a mob blowing young paper for me and our mossano. The bus wants to make an amaja pickle. If fear day be in Miano. The watch night in Chinchon or the shishas with dear Koja pickum, the cowboy and sim. Na mema, you couldn't debate a jab. The Kobadan is serious. May there be a make I say, no so be a maybe mean fino. You move the other Yamano, the bonnet will change it. As I say, it's a cowboy and sim. You more day, ya bompire, but for this struggle, Papa, so then one day I say, now the 2 minutes or whatever that is your problem or whatever your problem is, just talk to him now or no what to my and pay. Papa, jet say, upon way, and no pay each hour. And then, question for the day. Ye bisa say anointing oil any sika tie sefa ba kwa je wo he e na befa se wakopia sorry dem or software sra anointing oil so or the sika so aka ho wadaroma software anointing oil na wo sra so no eno na befa ana se sika no e na befa anopede ni bisa no wakwa sorry dem o Waka bompa de mo odi o. E na sofo. We share anointing oil so. Osaso ma anointing oil no bia anje. Afi, odi sika aka ho. So there is anointing oil, there is money. Which one are you going to choose? All of anointing oil and now be sika. And okay maybe me telephone lines now too. Wait me a friend. Now what do I drink share diaba? Obe go for anointing oil. Now so for shasto. And I'll be confess. Come in now, let's go. Now you know you so for anointing oil and asisika. Anointing oil no, what the bomb pine and say bisika na ba. And also for sika no, na dey akota anointing oil would be. Na say be sponsor be nyaado. Oh my God, I have a call on the line I think. Oh, okay. And in the so I have okay, it's me so maybe so. What sorry them. Also for no bompa wa ya sorry the more than style baby we wie o say sorry me ya de sumi nyina banawie nemum me sha anointing oil bebre na me sha su sika su bebre eni enti anointing oil ni sika ni o be fa de o be fa anointing oil and I say over sika. That's what I'm asking you this morning. That is my question for the day. But I told baby, you lie no, you be out. Friend, na uncle. Anointing oil, sika, joy, and I'll be far. Because I'm saying you become media. Me pacho baby, number no that screen is 0533947974. Mr. Wa Frey. 0533947974. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. What are my dinner baby our friend me free? The pacho, the casa brewery, gotcha plans. All right. What do you need to say?
That's your friend, son. All right. But I'm sorry the middle. And also for extra anointing oil. Any sikaso. Johin and Abefa. Me patch up my face cam. Webescano. I didn't know for anointing oil. Mexican Abefa. Oh, mommy, I'm not sure in the men finance because so for an until in the scan media meeting that one until in the know. Okay, but I CP for contribution and okay. Wapa sorry them. Extra anointing oil so sika so kaho. Just for back johin and I will be far. What anointing oil and I say obefesika. That is my question for the day. Question maybe so an opinion. Frame him now also for a dinche Fabra. Hello, good morning. Good morning. Odo, we need to say. Good morning. Good morning, my Joe Somedo. We didn't baby our family free. That's what me the problem on the cassette for. Wow, beautiful. Polly, what's your baby? I don't see what you need to do here now, Befa. If I show me face can. Befa, I didn't see how Befa. All right, I didn't see how Befa. If I show me face, that's it. Because it's gonna, I'm oil make me up. Beautiful. Beautiful. Polly and Pacho made us say so with contribution. Abba. Join us. Phone lines, no, the activity and the screen. So pick it up. Call us. Anointing oil, any scar. You're here and I'll be far. Before anointing oil and answer the scar. Hello, good morning. Hello, good morning. City Pie, we didn't even be our family free. I just for scratch because I okay, Bekai Bokode. Beautiful. Anointing oil when it's sick, so them you stress with your hair now before. But not Befesika. Wow. So Mr. Bisawa. I didn't know Befesika now for anointing oil. But I don't know any funny shit. Don't find your shit. Okay. All right. Meda CP no pay me chia be kwai phone na. Join us, call us. Na yenko. Your WhatsApp line to the screen so WhatsApp message be up so the man. What the first why e be kin kan am. So asking you. Papa sorry they me stress can anointing oil so join our befa. Hello, good morning. Fine morning. Beautiful. But you didn't baby our friend is free. If I'm my social free time. Tema boko de. Bravo. Yeah, Danyami ase. Wadaroma wako asori dem extra anointing oil any scarce with your hand befa. My first car. The same question I'm asking everyone this morning. I didn't see and I'll be fiscal. Not anointing oil now. I got all the apple pie. Scar medical cotton and no. Okay. All right. But from the CP. Yamin can pay for contribution. Thank you so much. Salami pick a corner and with me afraid. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. Odo, ujuna me line is so kasame hon City Pie. Hi, good morning. Hello, good morning. Okay, on Semenka and Smadalma, give me. Hello. Okay, hi, beautiful. Pacho, good morning. Good morning. Pacho, didn't baby our friend me free. I just am watching Catholic Doma. Okay, what's in Pacho? What I saw them, you're anointing oil, your stress cast with your hand, Abefa. I don't know what's going on. Befesca. The same question. A drink in our Befesca. This guy needs to put on an oil. Okay, we need to carve it to anointing oil, maybe beautiful. But some of piece will frame me and not pay. I'll pick some few calls, and of course, Mama, the adorable Bishop of Lumba, the nation's Akala Paba. Last caller, Emra Nafino, Mema, the dance bre Akawa. Hi, good morning. Good morning. Odo, now what to say, my lady? What is it? Pacho, what to say? Pacho, what to say? Medidi Salah. Okay. Salah, Papa, sorry, them. Yes, anointing oil. Any scarce with your hand, Abefa. My first car. Who are you? Okay, Salah, Medasipi.
Also, Befeska, thank you for calling Salah. Salah says that definitely no, Obefa Sika na Onfa anointing oil. A whole lot of people that call this morning are saying that they will go for the money. Na anointing oil because Omofa anointing oil, Omofa Let's cancel the me area to anointing oil on the day. Thank you all for your contribution. Pacho, you're live on Facebook, KUMAWOOD TV, live on YouTube, KUMAWOOD TV. Some Darkus initiative, some Darkus TV, and so on. Yeah, live. Production crew for this morning. Adorable. Akosiaduma, aka OG, and famous Eniminia Uma, and Ebochidom, MCR, Samson, executive producer for the show, Era, Sam Darkus. My memory fee, number my nation's uncle, Akaba, the name son of the thoughts. And I say his thoughts of anointing oil and money joining, and other fact. Diane, Radia, dear, am I on Quan? The combination of Anoshi. Really? Anoshi. Red and side designing, crazy new criminal, also crazy gens. Yes, I would on for entire. And probably penal. No, the shape in a me by na I just say, Ako, why are you wearing crazy gens today? Send a yatin or yatin. Kakrakadu. And see, go and seal it. I judge them. But in Sujanaba. Radina go poncho ni pebia wuchi na onye obi akese emfamaye. Ye do mododo. Se ne yetena se da bia omtimi se adaje edo mo fidie to KUMAWOOD Koowaa no. Ya na eso ye ni. Na yesere Awurade dia mo nyina ne se Awurade enye omo kese na ontre omo ahiem emfamaye. Na omom guso ehye ebo afofra mane yese ofane no ofase atena se no nyame onhira won onye omo kase ofase fo wa bruchiri nyina mesre Awurade nhira de mom ne na me ofase fo Ghana nyina so no mesre Awurade nhira de mom ene eye radio man awoda mesre Kristo nhira e de ma no se bebi obi Awurade onye ne kase na ontre na him fina woda Awurade mfam pia sika bi mu na bobo ano na ene man kotote emfama no na ya mechire ma adwene kakra Shawadwe papa sika ye sika boa sika amani pasetna no kredie ebam aya na nyame nwosra nsoso eye eno soso ewo mfaso sa na okotwire mu ahintase mewom ne se nyame nwosra ye mfa mani pa bia sa anointing oil no yes ntina asofo na buya cha da bi omo yeye nso ye numtuni wa so dem a woche ansano wahunu sika wo ye twene boni a woche ansano wahunu sika ndu de check hwese twene bofu wo wiase ye nimo mu nyina anutufo ye nimo mu nyina hwan ne wo sika chen sofo bia wose wa yeye ko de bia no to dum ya Awurade nhira o ye mo abunku to de ne do yira gu tiri so wo betufa obekọ wani bia wo kwagudu abrabo ni ntiase untwa wani mehwe no sofo na waye na esi ni wandi wamfa bia nguni tiri so ajiska kakere kura no aboa no da bia bunzu wo kokọ nanim da bia no opreko nkan amantin waye nye wo koto nim ne de kogu tiri so Awurade a specific ngofobia o mo di ade bi kan for example to say obi be yo hene ene ma anointing wo yire kone so e ma ne ko obi asebe ne ho mfa no e ma anointing wo yire kone so ana onipa bi a opese odi sofo e ma anointing wo yire kone so tinya sole ba bi a ebi ono na chede ne se sebita frache obeto dwom na chede ne se obebotwene a wo se wotime bua no mani sika fam support mo ko nanim na akohia no nte wo yeso akosi wo se me de toto wo se niska betu dia me kwaku I will choose money na makomanim ewa abrabom because so oye ne ba abrabo so a ne ehunu se wo ye nhiraba eska say be se won sem srade wo nkwa ne ma dadin de ma ena me ehunu se Awurade nhira na ba so nti da David nsa kan odikodi hene osoma Samuel Awurade na hye say ya de asomasi famani pa asomasi na intimi mfani ntu ewo wiase abrabo a wo bom di ye mfa na basasa so obi abaye adwuma se de Awurade asem so adwuma yini akatua se no na wabeto dwom wabeprepras osha na wo so de sika mana na wakohia wo yire so se ni mienu de yin na ope meyi sika Awurade asem si na ntua wo pro yio no mane ni bi
wankasa nantwi a wɔpura yi no manini bi wankasa nantwi a wɔpura yi no mana no nten wɔyɛ onim sɛ wɔyere wɔ hɔ but wɔse nea wɔporo no mani bi na wonni ɔmo de deceive yakyɛ ɛto sa atwusu sika masɔfo nka nkyerɛ sɛ sika nie na Awurade hyɛ me sɛ mensra wo ngode yen na wopɛ ɛno de me choose Awurade ahyɛ de ɛyɛ ngosra no because oni ba bi odi me tu akɔ na emom sɛ wo asɔfo yɛ agina wo ya mabɛyɛ ade wo sɛ wo ma miska na be choose sɛ sika nie wo yen nie me pɛde yen a wo akora bi Awurade nim wo yes, so from Kribia near Radinia Pam. And this other cancer, some rich men and Untimiko Jamsicato, some go forward and DNA a guarantee. So we're not the mom need too special to a certain level, say, at the maybe 2 abraboom, we just can over Mekwakushia says, can it be more abraboom? And tis a wooden simisias here, a bit dependent. Time and only a DNA in your say utu na utimide ko wanim die nuanom no omo comment na me pepa but kwan omo fa so de atu ayi no na anko yi se me peska na minyeska metima to ano to no na so fa mi tie bisani asa na me idea no an enjirimu no antwa yi yes anointing warrior ye shira so ntu betima koto wantum koto nhira so de no and then shall so the cross wine ye shall associate the man and also your point what you have nothing to wait matter and to where see to the store but in shall need the untimento in shall raibo a radia no quaffo in shall untimi raibo no wenya intine so be raibo nya the house of no fake on can correct when him near oye so to wa nyaminka wenche no na wose waba ukreskendi no mashira de so say urade so nyintum osoro se fa kokoye bibi na mfa bibi mra dabi tina Israel for ne doso na jezi mane doso but urade woni ochusu ye se Samuel nkonko sra ne ngo ndi ade na ni nuanam na anto Bible say no mo ye benane omo fe so ma ho fe ntimanto even so fu panyini kura woko ho no Samuel no nka na adwunim ne tirim po no benya anko asere de ama omo because no hu no mo say omo ne deserve but the radical chance ba kubi aka o mai kura wo ni kwan say otena say kom ye nkonko fa ne mra nti say urade chusu say ye mfa ngo bi ngusu anu na wo hie ska tu sa anwosra no na emum say nya ne urade aka na so fu say mfiri mekra ma hira so e do bedru say ni ska dia but on second stand kura wo kana iska kura na ade ko wewe nti we share iska no tu ntem no wasan kwam na enema atima yititi ade ama e bia me kan hia ni nka no ko egozi se ni sika beba ansa gwade bi wa wo kana komo ko de ntu nim se pa na tie wo so dane no o ti ase nti ntimi nka no kura nsi ba bia ye pese ye kasi ache unye iska ansa no hunu suba da na sa mo suba on the first na so wo kana kura se na nya no kura no kura unye iska wie wo hunu no kura na o kan na no eni ni suba no ene be mo hunu se de no credit mesi so diska de e be se ni di kwan so asofo no ya mo nyesa e be si ne brother Sami Wiskapa on two tabe me pacho jakalolomi on ache wonum on two tabe me pacho mi am ofase ne sopoku ache pa on two tabe sa na asem ne tie almost starting man kwenti omonto omo na wo so omo giska no okwa na de wo yi na gu ne tire so ubetu abrabom na wabaje na obafia besu ubetu abrabom awrade se nka nje onu ya se kobra abrabi hye obotom tu nim se nipa na ya aduma bi no deserve onye wo na ade wo yira se mo kohye wo yire na awrade na se fama no anase wo ha wo pe ska de be mani ndi na wo hye da hira wo yire so de hira no ne wo se deserve so odidi no mani ni di na enema nko nanim wo se nsa enya aduma no eni kwan se didie ti so obi de ne nsa be so Mike mato ni mabo drums ama so de ma ye de ne drusi odidi afi na de wo yire kohye onyame kura sa wo yire de srawa o manhira mamu because of say e wo se nka wodidi eni kwan so kwaje wo yire ne sepeta frache e ma aduane enti we nu na ye ne ma ketu bi wa setom di BT enti no mu yeyi no wo yire ni si ne nchen ono amfa nsrada ne ba ye aduma wa so de mo be prase de kakra odizevu be de e be ma no abra wo yire no omfa nsra no na enso wo asole bandi aduma bi a wo ya so deserve ne ye di tua wo ka no no de wayira kwhye ho ntu bohunu ufie na no nte wayira ye ho ma because anu ne ye do didi ahyem ntu da bia ba yare no yusu wayira na yare ye ne ko da bia oba benya problem no yusu wayira na me ba ne bank ye yi na de wayira ne sra na papa nya minhira wo so pe wayira nti wayira ni nyuma nkwa na be kwa ko ye ne ofie ho amasika sem wachiro e bia nipa adwuma ka adwom se ye nka se wayira ne ba ate ase se wayira ne kura ba wo so a ne hunu se san ya ba mu yesika Intini so shares can first. Then you rather than say that says the Lord. Bacho, so for say the Twiska, the Coco. Beautiful. Well, we are live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So, yeah, live, subscribe to our channel.
like the page, comment and share. Now afofo so enye bi and share. So that way, if I start making headlines on today's Koowaa Show and say Ukopiem ewon kan abeka La Pasa or driver ni bi on the abutrepa de sebi oni bi semen kan say overspeed no se den o gidi pa wako odene car akukum obi asatwane eko na yenkohwe video na yamba top be se me kakene ka tabubo nkofo wo ho pa yi na ni nya se omo ye footbridge wo ho mo a anka se ebi a wo fi ye ekwan na fa obeso kroso ekwan na ehu hia se wutwa kwan nim memo wo be footbridge no se na be ya ka enkobo se ka se fi eye Madina a mbetwomu eko eye La Paz no emika ye omode no na ano ye din Oma ye enu nyine eti ewie no adehye no eda so etwa kwan mu ewo ye footbridge na sepe me ni wona mo mantemu e kasa yo mo chiri mu se be busum we nkwa no ka abo nkofo baako akọ nson ewo ho mo amunu mu ho ano emu baako akọ enum na chiro omo nkwa na enebe ya so abra ya bo be se na ya ye be bobo 10 na no ya abayo bi ani fie ni be se ya 25 years ono so ejoba ewe footbridge na se pe officer o twa kwanum engineer sabe no na ka ami registration number DE 8673-10 CRV Honda KLB 80 ho mo afei engineer the otika no mu kire mu se abra ka no ese no ope kwan tanko besifo nemo emika na cars ne ede ba no na ontumi esifo saka na enim ho aso na abaiwa no so akogina na opese o ka kwanu mu ede bra mu di kaka no die emika gidigidi no so o kwanu mu ko du kwanu no bebi anka se so ofa no wetumi endu ho mu ntem ente oso eye nkanta na yedaje kwanu mu no so mu no na esa so train ne ba echire Sabre no na ka foforo so ejimiti a eba prekope na ebe ball no panyan ball no to ho no ka foforo no so edi taka na ball no so echi no so esa so ball no amum ho abaiwa no ninsa ene ne nan baako etefiri so ninsa baako so eti edi free so ka ta be se enum enso ebe bubo mu a esa se ka no ball de to so menu no ball ya abaiwa no ogina ho into one more di ono ka na chi na so no ebe pimpim ye into ka baako akọ enum na epim ye anapa we a nipa baako afemu ahwe ninkwa na ade share e wo mantemo esu efra aban ene eye road minister say omo srala eye pavement ni so home no bia bi wo home a omo di eye street light ACC ho na oho no utu kwan kakra de dadra ho into na instead of so people eye overhead no omo mfo no omo afata street light maintain home pair no tinens anka be ye dia and there's almost a concrete be no mun seal that place me nyina ko se na be ya obi am be gina overhead na se officer otaka akwemu ho e san e kwan a eda eye street light ni ho nti almost fa street light no no mu de ka kwan ko pie mo awon kan abeka La Pasa yes wo ho no e na ye di abrem no papa does it mean say you don't have no abutini ho dan abotre wo na ya so de ndisa na osi wu Ghana na minim ade a ye de ye tida bia ye di aban atem na enso ye yanso ye mistake no ye hwe na ye nso abu mfiri ho unkwa abrochire ma ba bia ye chire onipa se ye twam no ono amfa ne penkofa ba bia openda enye ono akurekure tukwan kuduru a wonim se ye bebo ne kanti no oso di mra no so se de se fata bada haidie ono wonim se ba bia wo twam ye watra ka na ba amerika so yenye ba bia wo se ye fa wo ho nso still e ho no prefer because utwam a okọ next store na e ho no ti so be kwa kofa se ya besi ho de o so utwam ha adwena ye hia ma adwena ye mre ama ade a be ma ye nkwa ye huna ye mpese ne ma ye wuo ojini wo mo ntiase ya de ya to soro akono kanta kura ye de atwa kwanse mema ya ma kanta nate se be ya sele be nya ba bia wura wo ye uhunu ya adwene kura ye we ni sika ho ntia nka wo se kuroma posifo die ye mpe no sika pa nka ho ntia ese so mu die ye mpe no che ne ho ntia wotika ni ma nya boni bia wuro gas asini ato ye bo agina ho bibia ye adwuma ye buja se lances we accident bia mai problem bia nsiye ne ye bepe no hu sika di
but the achiro nipa so on for overhead so nipa betwa kwama ko wura bebia yemura eno na wo so chi no kobo ne kan na niba na wo so next time wona ma no akai se ebire bi mi wura attack bebia yemura de agi miska ndi hano ko Abraham bato yemfa ne yefetwam na obi kura akire no yenye no yenye mfo so mra na de amakuru no emfasa besika kakra nto na nya hunhuna maye ne ntimi ni so da bi na ya ko abrochom so aso den sa o na ne ntie mom yesitie ni se eka beba edi on pesa kan beba nti obedi so o maso den sa na yenya video bebe mo ni apolice for ebi so o maso den sa ne yaso den o mo ye nipa to o mo kura so den ba de ba ko pe timi control nipa options ebe dabra bo no ho pe ene na wo so ye ne sa go ni we ye ba do nipa bi obobra option ni wonu kwa asem ye ne de di ati okro mo wetu di se mu go ko se menye ayi ba ne me go ka obentene ba ne me go ka me papa ne asomasi enu nti emoye but ye hunu se mra we da ho ne papa ne hwan yo bedi so that's the reason why it akwa bochia MPs ni na di mra so no because edu so opposition o se free wonsa edu ba no aye ne ye kene da po be free Ghana kodu abrochi no odi mra so anzo Ghana ha onfi another don't go for the free akodi obedi mra so Ghana ha onfi ya himfo kase ani mamu nyina beduru o mbedi mra so omu mfi reason ne se hoye bebo ka ye mfa woni pose kura into mbedi so ndi ada na ade we ye transe ya kamukura bebu ammonye sika ato no muntimi ye mfo so mani monyam ntena kura yi mu kakra ndi atodi omo a ababa minim so awudi anyame ya ade Oni nyame nkome kre ni adi ama no. Did you say that? Did you say that? Then give me for the wa bra bo wiye ba bia sabeta frate. Sa na ti o. Oh my God. Aya na no ma wo fatirimu nya de sa no mom ti ache no fa de drimo. Nya ne sa o. Once a wagimi no nko ade awiye nie. It's true. E je wiye ne ba. Me dimi ni amekan ya me o ade ya shimi enya ne ho. De ozam kan ye be show mo ti asefo su enya nza firimu. Edi awade asam se sa wotia ofodifo antete kwafo hunu nyanza endi etomle bi na ebase ya ofodifo na kwa wie to za meka na ebahye kra na atete kwa wo atro nze is de mi wu akwa kwase di se no obeka no nzo atotule ne ma yie eno ane mi ntokwa ya mekun na ya wo sabita fracha sa ye nan mpo a mfa ba ku ni agro na ye one pe Driver na ba woni misa ya ma wo kuwe bia nti ono ni milika wo de ba no obi ntwam eno no de beba se wo kuwe bi wo a eno wo to no buso obi betima cross na no kuwe bi e be ma traffic and e be ni obi obegina ono de motwam akwa aba e di se nipa ni nyam ma flag so a ba na obeba tu kotisim na se bo ku a na transit se we mi betwa ho adwadwo so ye mbusu ani kura ya se mi ni ana ekode zumedidi ada maami ane be wu na ano no kom di no odidi papa ne be wu ye le kom di no obedidi enso so no odo ne ba no edi wo akura na wu ko wo na wese kwan ya wo faso wo ye papa e be wu ni we ye na ja me ba no na anyi se ya mama ne akọ no madura wu no sabeta frate timi be su afa ma wu bi na ye ne kwan so na afa ye no even ni oba amane mpo se ma ya ade se ni po wu ye ntima anya we amfa ho na wa wo de fa kuntrase enti maami ni wo na efepa ye besere awade se wonfa ne kransie na adimifu hwebia no pa nyina nsu nyansa firim nya baabia na etwa kwam dan ya ebiem utwa kwam atumiri kasa ne waboda mani pansere wo se ne na nkofo si bebo life okwen but nsu oto so a wetima bobule abanya na wo hero no sa de ato so ase ka nya machine ase wo na na adekoto so entimi interest ya bra ento break omo nyini we nyina o mane wo homo de bom ya do jimi fu bi kasa no mo dancing so here ya edi ebesi dancing so na lady before baby latest one for bi o so say na to so ba ka dancing one yes na no pay me bana sister bi o dia so for na say I feel the okwe na here o hweka ni so we are to say wo men na wo men no a enti mi jira atwem I feel them because me pass him. Jimmy. And see, glass is swinging out so. Why not? Mijila kwa ni fifi din. I feel you no. I feel more mo kahu o mo danger china. For more so chom. Ehwe lady no. Ma se da gina. Se kwa na e there. But so ne bona. O ya. Jimmy. And to twa mu ye no o hwe mo tinted glasses but o hwe mo. Adio. O no so diffo. Ka
car ketewa no de agina na tafeta no de o mframa na agina enti so obona amfe afile ya nwene me hwedi afi say ya na me hwe inside na my say radi we ma mi fa na jimi fo bi anti asese driver ni o lances de car bowa odem one day pe of course na mreja no of course ye mane dem one day pe de nti kro odem ne say e bia kromofo obabu no di e save no ye de ni sie etu ni pa mu awugina obi de car bowa okọ free ala me ko de enti ne wo se wusua no say onkwa hia ye nti ye gimi so ye ngotwa ban bi ye nya ban aduma bi no aka se wa meye wa nya ni ye be de ye se fa no kokofa wo na obeduru achitide mpomo na me ne bo asen tam ye beda so ye ya chini jina ehem me na ti ase ana ewura mu wanya tin cha esisi yes ewura mu wanya president be jina no so da bia wo yetu no nyini che woni ayi be komirika adowo komirika mon komi anwe modua ne wo mani mo bia ngofo na dua ne yepe ne obekọ aba ntam adowa so mo de na ewo ho so nya me no kaza ha ne atenga de anhye na atechide da ha ne yesere no unyini che uruma obo akokora yesere ne sa ne dua kasie bi yiye na adowa duru ho pepepe ne bo ne so se tim na atechide ekọ na ade ache no na wo kọ na ade ache ne 3 days time no duru ba bi adua na bonnua no ntimi nsole nkofa ade no odu ano kache ntem bi ye bere obi so ye we di 3 days there and say ma bedru abrawo amani mu say san ho akwa me na me kro no ato nka ade one day pe ne eto nti betime si me amanka me ho ntam betime zo asi wa wo kan ho ntam ya ye ma ye ni mra ye ho so na nkwan hia ahokire ye wo na so ahokire na utimi fam na wunyini cha ameni papa bi o ye kuro papa ye wo ba ko pe wawe nsa ye tan no obi edinatam yeto na yi aba obi a woni mun sawe wawu papa ne to yeto sa afi papa yi nika pre na ne ba ne namun kakran na ne ba na be yesu ja panyini afi do kofia ne papa we nsa de bo ne nsa hye ne motuom wa yi ni sika ato no wo de akotena se e papa ka chem se mintimi nhwe me ba ni pesu di matam se me ye convince ni ko sha akomfo a ake nhira we wa hunu ndu betima transfers for us wo mu make life but obabi unu abi adamfo bi be ba be hye woni munyam nyankwa no ne yenyase yetimedwina obi nam ka akwam wo odwene okọ ne kuru fie ni ode aye ne boy fie ni akọ hunu ne wo odwene no ho nti ne nkwam fie ni nsa obi krati mbedwino se ka ne ba meto me ho akọ dan yo nkofo obi ka abo mo yeze ka na abo mu wa shada akọ hunu broken atade bi ebe timato anse odu amfa me ho maka no nti ebo no so ne yeka se ne wo twam se wo de oni madi na woni ya because kwa cha obi tim ko gina tire kwa ho edu anu ato ne ho akọ na anu Ghana ni bi owuye na tire na fa no so na atini mu mienu because akodeka bi because adwuma bi o yesika bi afiri so ama ye baba beche no wodindini we num nyina ungu ya nim nia obenya da bia mka to nipa so koda afiase nche so abrabo asai e wona Joseph Firi be ye prime minister ndi to me bia me yenchew u deserve se ne abanya wo pɛ no asi ntimane ko nchew ko ebi kura panyi bi wo akire be hunu se ofalumba mpe ne ho asa de we die otimi sa asem na aba na wo be yi wasa ma de tresa je ye adwuma ebi anu nti na awurade ahyehya fa ho ebi amti ameko obi anu zo fa ye okay nti no mu mfi me no di chino beti se of adeka ya che no se me nkumi ho no no wo betie no abase minister abase sofu panim se na utufu na eto asomu ni atu yi die say 500 metua sa 500 ne fa start ablabo ye bi nti senka ensia ka okura ses kan so da ne nchen nti se wan ti wi ase emfa Joseph Nchitumu ama ko nim se prime minister da ba bia ye pe ni obedie na so chi ye jeli ukosa akuro nim no akohia dizotna ukuro ma ga papa nsoma woda o ma me nsoma woda oni bibi koye obusia ni bi nto o koye da ho de wo se ye jeli wu ni ye transfer ye do ukosa akuro nim akopie nhira ne so edie to bia ni esi abrabom bia ye nyintum se ka etwa ho etwa se ba e ka ho na fam ubeduru ho na ye nya isa we nya mi anka mi nya papa si
ujami menya papa sukuranya papa no wo ni mema pene ni omumpe etu mfa nkoye no experience no afobu ze no akoye fene no ayede first na wonim first na adwudi se de otie probi antimi nya aboda tini asie no be mu se se obi betuma ko ndini amanya no se metena ho no no so anko e ka brabo ho meni ama bi se mu ma be mu da no kama me osame nyansa eboa me when it's global glow so me yefe if okay if na be kai ne ka aglo sound bomb some from aglo bisa sana dia na tentina ye se BBC oba bi jawa na atimi plan so okay this time the amigo for memfa na ye kama chen wono ushia me ahye be me ma mempa ni obositi the president a odonti na me fa aposo na me adom dia e was am because but me fa ma memfa me class preko na me wonza so no aso ni wonya ni brabo yembe so hu dia me ya yembe so enku ntimi se wo bi se dia na nhedan hebi enjedan nche mekora anti no yenyina yensu nyansa wo ne ma bi se hu na yenyini nche aduro bia ni wiase ye powerful chan yi yes so hweya unyini che umoni da ototo ne ma ya ebia mum da ta ne ne age ne hon keten bu unyini che o ye very careful ade bia wo ye up to ne bia ye dru nyo fro na no kasa na wo tu fo hu se na ni da ho se ska mai mpa onim se so unyini cha bibi betimesi wo kwam wodi asemna ndi aheye de fatoto abrabom ubenyina che uko wanim da bia me kan me so obi kura betima wo fie no eskani ne epo bia dinade waheye no abrabo pantie timi se anasem ni mo hempo bia na wo enjoy life ahini eto fie no ye de na abrabo compare obi de na nka aduru obi so but ye ka kire ne sese de wotie yi de ene ye masomasi di a eye ndi tutu ni ye hihye ni ye ohia na wo so saa na enso na mikro makonya toye sam na mikro hene no ye fire service ni ewo ayo anso ye hwani nuanu wo kro mu osu ne mbanya ona ye kuma na edimirika so wono de ente ne ho asem bone bi ente ko fa ne ba eye ene ukona na fia otim ogoso asie design ne se ahemfie no na okra me wo de asem na senti bia wudi bia ma no ma pressure ne wo hia ya hweye ese ho be ye fetoto ne ma yie enya suban bone wo wachi ebe ye ngodi hu wo nku ti adendene so wudi pressure na chidi a gas anyim mienu e ma ne nya nwanwa kora ma ne nya case una apeso na ne mienu me koda ye ti je pressure ne so a se obetimi nantim wo ye dan ye befa e abrabo ye mu biye se wudu edu no wo ni ka prenso wa wudu enso ye ne namunu anya ne ye bu bidie yi it is what so ti ase na go be enjoy enti nye ni nyina na yes kana do wo ba mi wonu kwa nka kuo besa ya aka wonu wa kwa nka otibeti wo ye kuo muti asem na se enti no ya brabo kunni bi kasade afutuo omune nemu a ba ku pebi ebipiem na mi njira obi otie na mi so bia no pe waka ni nyina ntime so enkukun whatever the situation may be enkun ho jina pintin na bibia ebe kama couple of messages about before no I'll still go on with my stories making headlines on today's Koowaa Show. Second story about Betuja. Semen can say, "Yemi anoma sebi yesiso ubi ebibia yepe ubi wege bejashe ubi watch bejabo ubi kawayesi we mefe mami shebi ubi mpabwa bibia sebi obejashe onim de sebi e wa akusia ho onim de edi akusia chi onim bibia onim you know me kana makani say ene ababa we bia wakoto wedding ring e dey free nyonko ho na sebi eson sebi enyado se wedding ring no odi ko show so ye den yo auto ring no ewie ye pe then say we lose the finger nsano se etwa free ho sati free ho se ni nyina ayira se den ye hwe video ni ama na won so fetu ho fo ye hu bi we ge beja hye hu mpa boy ye beto o we dey fama me shaka kre we dey fam see no ye nkohwe ne mba na kan no sa fe NX e mami e friend Faustina na wa ware na aware no owo no obi hunim de e baaye e na nkawa ni kunu e de ware no e wo asori dem no nkawa no e yi lai
wa hwehwɛ ta ohu nti ba ne sɛ obekɔ eyi nti no eyi na obekɔ no nkɔfo bɛba mpinifo bɛba asɔre mpinifo nyinaa bɛba nti sɛ ɔkɔ na ɔnhyɛ nkawa saa na wo sɛ Ghana ha sɛ wo ware na sɛ wo hyɛ nkawa de nkɔfo bɛka ne sɛ wo gya aware ɔno so ɛnyɛ saa nɛteɛ ɔde ne kuru yie paa nti na adamfo ɛtɔn ɛyɛ nkawa wei bi na ɔde ti n'anim sɛ ɔno ɔpɛ wedding ring yi di atɔ ɛna nadamfo so wɔ obi wɔ hɔ ɛna ɔkɔfa ɛde baeɛ san sɛ ɔtɔn wedding ho nneɛma ɛne nkawa de tintin nti no ɛma ɛyɛ mami fɔsinan ɛso ɛgye nkawa no na ɔgye nkawa no na ɔhyɛ nkawa no de kɔ eyi bɛyɛ sɛ 10 mu na ɔkɔ eyi no yɛbɔ bɛyɛ sɛ 2 to 3 mu na ɔbɛfie na ɔrɔ nkawa sɛ ɛfan ne nkorɔ ɔwɔ nkawa yi saa ɛnyɛ yi ɛna ɔfɛ ne kuru ɛwɔ fon so ɛna ne kuru kyerɛ ne sɛ o ɛtaa akyi nti ɔmfa nsɛm na ɛmfa nyɛ ne nsa ho na ɛbɛkɔ ɔyɛ saa ankɔ afei wɔn a wɔwɔ mantemu hɔ nyinaa ɛkyɛn sɛ o sɛ ɛnkɔ deɛ deɛ kɔsi nneɛma wosi nneɛma a ɛbɛtumi ɛyie fi da ɔmo osi nneɛma deɛ wɔ hɔ so ɔmo yi a ɛyi afei deɛ ato enibere ɔmo de scissors yɛ sɛ ɔmo birika ɛnka ɔmo yɛ dɛm bɛti biara na ɛnyɛ yɛn ti no ɔmo ba ɛyɛ kaaso amada ɛnka sɛ na nka dɔktafo a ɛwɔ hɔ mbɔ mmɔden na ɔmo ntumi yi ɛyɛ nkawa no ma ɔmo kɛsɛ ɔmo ayɛ biara ɛnyɛ yi nti mbɔtwema na ɔwɔ hospital hɔ ɛna ɔmo to nsa fɛn sɛ anka ɔno deɛ sɛ na onim biribiara ta no ɔwɔ machine sɛ ɔbɛtumi ɛde yi nkawa no ɔno nso kɔfa biara ɔbɛtumi ɛde aba sɛ ɔbɛtumi de twa ɛyɛ nkawa efi ma ne nsa ɔmo yɛ biara anyɛ yi kɔsi sɛ amami ɛfɛ ne sɔfo ɛma sɔfo ne ɛbɔ mpaeɛ ɔmo kɔ kasoa bia ɔmo tɔ ɛyɛ playa ne ho keka ho ansa na ɔmo de mami nsa kɔto hɔ pɛnpɛnpɛn ansa na ɔmo yi ɛyɛ nkawa no efiri mami nsa nanso ɛfi bere a ɔmo yi nkawa efiri mami nsa yi ɛnya ahotɔ ɛfɛ na ahotɔ mami ɛnyɛ bi ne nsa no nwura na ɛhura ɛkyɛ sɛ adane asenkɛseɛ paa ɛwɔ kaso ase nanso ɛyɛ mada nkyɛn da dɔktafo kyerɛ sɛ ɔmo betumi ahwɛ no nti mini wo ka sɛ ne nsa na ahoho no mini ka apai ama jikia na adane kuro a yɛahyɛ ne sɛ efi ɛyɛ nwura no ɛkɔno de bia na fa bia ɔfa ne nsa no embra hospital na ɔmo yɛ ehwehwɛmu na ɔmo nhyɛ sɛ ɔmo betumi akɔso atwɛ na ɛnyɛ saa ɔmo transfer no na afei nso ɛyɛ na adamfo no ɔbɛtɔn nkawa no ma no besi ɛnɛ ɔmo pɛnɛtwe kwan a ɔmo hu awa no ɛhyɛ ne nsa ɛna hen kɔpem sɛ yɛtumi eyi ma no ɛkyɛ ne nsa yɛ da baako pɛ o yɛ da baako na ɔhyɛ ɛda baako na ɔmo yi ni deɛ edi bɛyɛ sɛ nansa ansa na ɔmo tumi eyi nkawa no efiri ne nsa yo na kyɛ sɛ 3 days ɛna kawa no ɛhyɛ ne nsa saa kɔpem sɛ ɔmo etimi eyi ɛde ama no na nadamfo no wafrɛ no samosomo hwɛ ne ɔpɛnɛkyira kwan ohun no wafrɛ no ɛna wɔmfa anaasɛ den aminu ka sɛ ɔmo afrɛ ne saa ne fo ne du ne fie nso onim bebe onim sɛ ɔte ne so no ɔmo akɔ hɔ oni hɔ mo yo mankawa ne deɛ nyame adom ɔmo tumi abɔ mpaeɛ etumi eyi nkawa na sɛ nyɛ saa ba deɛ a na nka obi nim deɛ besi wei nyɛ deɛ di kan a esi wɔ kaso a wei na ɛtɔ so mmienu a esi ɛwɔ kaso a na emu sɛm kɛse esi ɛwɔ kaso abɔnten so ɛna yɛkɔkɔ hwɛɛ no papa sɛ ɔkɔtɔ kawa sebi store na wɔsɔ kɔ ana ɛnfa na wɔsɔ kɔ ɛne deɛ kwan so da biara metu Ghana fofo sɛ in terms of our duru so a yɛntoma yɛtɔ yɛntɔ no yɛadamfo hɔ kawa yɛtɔ yɛntɔ no manini hɔ upe obi a wonim wo na wadi saa adwa no afiri ne nkyɛn ɛno mpo to firi no wi a ɔbɛbɔ so mpae Awurade asɛm ka ne Mika chapter 7 ɔsɛ ɛnyɛ ɔyɔnko ni fa ho ntu nipa so ɔbaa wɔda akoko ne ho na wɛwa no onipa wo fiefoɔ ɛyɛ watamfo wo bi wa abusua no yɛnhyehyɛ sɛ ne monyam ɛte saa bɛba ɛna ɛba nso atoa wo nua ba na di wachi sɛ kyenkyena ɔno na nkɔ kɔbɔ ɔbɛka ho sister yi ni deɛ ne fɛ bi kura no no ni bɛyi o but nana bɛte ndi aware deɛ wo boa wo ho a efi pamfo deɛ wo mama ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔware bɛ kwan afa so ahyehyɛ wo nneɛma deɛ anka yɛni nkɔmmɔ pii ɛnkɔ hɔ kɛbɛyɛ sɛ obɛnya panyini bi ɔwɔ abɔntene a wonim sɛ ɔpɛ w'asɛm a wɔno nni apam bia yɛato no anim sɛ ma ntoma bɛɛ na mentɔ wode onim ne mpani nsɛm ɔbusabusa afiri hɔ wowɔ hɔ a yɛbɛhu so wawie
especially ye meme yenim hwe fa ho ntinu bonsi ya na na bia ye papa bi yeso bia ne atam na de anim so wai so ne he na ni ase chan hwe ona ekoto ntuma ya ba to bayidi ntuma firi aya wansi ni dadam bie mu nyina eho ne firi di sa ne marketing we ya na ablabo mo se ye hye ne nso na ye ma ye ni koho ana hia ehia so ware so unya nyame nipa nwosere wo no so ano odene mo bom mpa yegu aware yeso na ya ne bi no nti ekres asunsumboni ebedi akire kawa ebe achie sunsumboni ebedi e wo sa ne mani nyina wo obi gold awo kotu no okum nipa ansa na wo tu gold no edi moja na gold na bedi ba ya bi ho na wo koto bedi akoye waware so that case ni tracy it is a woman nsaka no wanya nyame nipa ma na ansa ya mfiri wo nko awaji na baby wo se ko na anko a e problem e wo fie wo wanti ase a wonti ase di oniema nkitingiti bi wanka asetina mutu anamo yemfa ni agro but no na ye bibifo ye di joke especially awade no so na ye very funny maye e bibi trade maye e kwa esika de ene ye wale bibia waso na mfo akoguo ma change ntade no mu guo adamfo esu nware obi okwa na adamfo ogodi na tise made ne ho fete oba na emu awo ware that problem sin ye startinya na ware ase yo be me bi decent or proper boy dwaman uhun kra na edi wati sa obawie problem wo bozo na mfo obire ne twempana ewo ne honhom musai ewo honam musai ndiye besere se ya ne mebi wa yenya wise wo ho ebiem ade bi se happy a dan yen kai tete atempo no na ya na amane ne amamne na ayeso yesofo menye but enye eye bibi na di agie bibi ni wona de ban ndiye o se ye de ka no eto mebi o se ye amane o say ye busa hunu ne atiade yi ma de sa wo hawo yi ba ne de na de ban ka no na asumbi timi ba what the force be kwa akotwa na emu de wanfa force ntwa ne mu enti ne opeso be ye oba na brabo mu aka o twa wie wo ko bo de ade na eko that's the reason why je twa wie sira na nsa ne hono no because be big enti a kire yo za de kro no na ade na jiwade ka no san so no sanya ka ba wurade no kura simple ga yeza force na ade betwa esa wa u betwa kura se unie ni a wonso so ye wa da so ade na mi obi wa pamna na abebreki u ye busuani u ya namfo papa me say in this case no a bit how ba say bia oni ne wa pama na say the weekend yes ane wa beka no sam dem dam baby okay eno aba betome mi so obi obetomi ane yesi menyeni ndi odi ni mraso Dimin suma se beton no abeton ntie o se me de ye wa abeton no sa na ye kan kide me ndi so wo ye no na so so koboa awon mumu no nipa ne me type wo tai problem that's the reason why it is so futimi ka to se bra ma sorry ni bi no nye bibia wo ba wa samete andane o tai na amene nya so tumi no ayi bibi di amawo di se ko ba so no ana atewa no atowa so obe ya na nim kura be guase enu ndi na twere mu no na Awurade Nyankopon hu na yarefo a wotwam because no fearful na enya na asem nkwade no preach pa fa this a wugini di na wutum di ka be type no altar dia then na man tumi se wotumi bo wura fie no besi bia wo na ape ete se obi bo ne ba no dim di ka ba hye wachi obunti no ba hye wachi ntiafo ma otumi se so ogina e save issue no maneko no wie no be kono ba bi akono ba bi na sa me agye no won se mku a no abo am yaku no di Yesu ahia Batimius pa no wo twam ono so ye bisa no kwhwe me yete ase se na nyame ne monyam nti na Batimius ani afura wo enso odu wo angosa ma ne monyam na na di wo sa ne ho ma Batimius na tiatiam se David be me mobo ansa no wo se okay se wa be type water ne dia ene wo se mtime jo me mfa wo ne case bi e ofio akwatafo na dimirika ko Kristo jeza ja ye pese ye hu fi ansa no wo fi wo mo no sa akwatafo be be de wo no fi enti sana honhom fam ne anya ne sotie wa na kana ho nkaunti wa hunya bade a waba wono wa betome na me hyentumam wona betome enti wa na ope no aselete me de ade bi wa okotokora ngo so onya ho ani na nka akọ ade na ampresetu no nso bitimi kokroma de okoto no obeduru wa na ade na dan okoto ade foforo so honhom sa na koso don't me take a decision ma obeduru na no atwo ati so obi okoto ade na ye tetwini sei no akoto sunsum ni so ozo ohunu be ya wo na ya wo koye ni obi twetwe ya wo se fa obi akoje document obeta che wo beko eli so omu odu ni me bia wo ko a
me go fro ka ma we nye metia wo ma mini me dia me ko se me ko atozu dimdu aka me honhom chem se me mfro e na o se du ntimi ma me control se go fro we me tia sa fo nda bi adu se tu ka tweme se mini me kura mini me anam de nam e de so do spirit was akwan so aboa obi ko goto ade odu so we na bibia kan se won san but o huna de no ho a efe no aye so sa no asa fe abew bia na honhom atu mu no wu sa de na goto no ho no sa so ni so ye enti na instance e ga cho so san when die na goto o mane ni bi no no Once na ochweche obi sam mekwa na sam sire yes na me fili sam and you guys all crow enti ya na me no ena me ma brabo one dias yes e mo wa okra na bibi wani yenso ne yata ne ma ne basa because me tia me yakwaku masole na ne madi fufuo train dana ye special day for me so no e wo se me tena se di nini me ni di nkomo kakra ye ne ho adwuma me makom de fresh no no honhom ne me no da bi etino sa bibi se ekoso beda prompt beda no wakasa de bi am na dum eno no nam du odimi nkasa ne o ahead di onkofo bi obi ase o munya asofo banade bi ebesie bi odi kan hunu no be 6 months ansa na ba me kasa onkofo no bia na minim dan da metimanya picture nyasa me no wakọ ba bi se bia 6 months dan na ade gitu so ma be hia afi na e kai bi sa ha ne am kai ni ni edi se be ye ko na nya ma hia na ye nko ba do bi kura sa de o nim ni use no esie wosi me kai na ade na koto na wie na masudai na ade na koto na wie dan yan baso me da yesisi ya edi e sire ye musa man ketengiti we wasite na de be nante ache ebe kwaye emiya kuko yenim emiya huna braboso ema bia wonam bia utimi nante tote nyame che obi ani to na bia utimi ko ubozo gotia bado wo repo babozo na na ho original ho ontu woni we na na do no ato atra fridge na yeso ni se bia wutia bia mane ya beba no ho ni o tu a ese Margaret no de aso mu na agina ho ubozo ontu woni na bia wo no ato na na atra etu ye da bia enti anu se bia so se bia na do ase bibi sa ase e shock some magnet waso daye yes e bia wo se wo first kebi ye ya na sade a shock se mfa yes be bia akeka ko se anu ani nyina bi no no eti se ya ba wo se yenye sika ye yimu disika de ye na so wo ne ye yimu ndi obi wa sum wo fidie obi wa sika ni bi penasem bo no mu pesika ni nasem wo ba dwene ho nti ase nti wa wo ye na mfodi go waso papa kura so mo sika ya adwuma brafie keke wo nko wo nti ase nyo no na nko wo sika no pe ba spirit ni mse kura papa no fa so nya sika ne edida bia odum ne honhom ne wo papa ne ho nti wo ba papa pen bibia meye bibia ma o pim na ti koze ko na papa we de yeso ye o nso ne honhom kura ma na ni nye papa ne ho sa na tie yeah ono agret mi plan one day the fresh no meko onyale wie na honhom na ya de fufuo bi bozo wayale kora no afie ne na ninye onko oh my god enti ya bafre sa nya marketing giti we ya fam fra brabo mi yesi e beko se nipa da bia ye be yemre ye ntimi ngoduru ye mfa ba bia sese ye fa nya duane bia ne ye die dum na bia kom do pa ba sa duane be dum honhom dimane ngo no ba bia ne de ho ka no enye zo ndi o so hunu maybe I don't want kana ho nsem na mema nsoe the same thing na no bia ne de ho ka no wole ne kwatwem pla wo bia se ba bi ho kura honim but yenim di obabu ababo no ho ka na ni je ho opopie but na wo ye ne de wo no na wo le trobe no ma kwa tu furi atobu bibi ntia ye nyam tenye se obeka so otwu de ontwi wuni o okura ho boni asa wo ne da ebe se wo ne ma ene wo husunsun na no wo shinti wa bepe wasem so mbe so de sa de ne biye entinu bo so ya na se watwea wo obeka so otwu de nyane sa onyanko agya ma no ogya ma wane beba be di wachi ndi ene wo ye ne hu sei sa no proso ando timi frost me mpa oboni ntia o de yenya ni afo ato onti abebuo we yase da baby ajiji msika di sa ambamba ne sai ena yakata di anima wiye na mini upie da bia na oso ana mfara me ya ena azo mpamba ne dia na ebone odi ya me na na bone kromra onti wu nkomo no ase obani nim se di oye clean no
said you spirit in a whole tiano or Masakonya Bakupea, a best same amount. Also, so per year or so, no see quite, Nesket to be an euro. When you have Frabrabo, so go brand was young year, Muna, who be the actually your Neman Canada. If you out him, a maniano, how one. And yes, I never know Diane. Who any heavy as anymore. And Kawaka from fear to Hano. Kawasu, because you walk out the cat, Jim Bessanagoro, who are in a Uhuna, who's a Kawan and Tiawache. I was a baby in Tiana. What you now? I don't know 15 years I did Abraboso. Ticao found what Yantino, Caban and Tisayama, Biao, Biabacaze, we are late. And so I had to be near Namu. Into whom be easy. Yes. The Christian need the answer. So started our bomb by a pa. Now, near my who and is what I am. And I not ready meeting common. But you say, what type of a comedy in Osako? And your baby to an amoa for so long. Obana Boame. No winner, Makusio baby so. Obana so and Kado be be. Misha, do be one why a beer mammy. None so. Bibi catch me say, Mammy family home, ma. Dear Machine is say, if you say, dear minute seno, what boy me jama, Miss Antonia. Sister is so high, hammy. Or tempting me for you, creature, dear. A bema or bana, what woman or any matna for so long ago, but Janet Chidi. Nanso me kwa dem na me dwen wana me hwe baby a dem ne tena ye na de me hwe be sabe yako me hu senya skirt bia na ewo sister no o kan samfa ge yi ho an so ne tena me hu we do be jam hako obeyem say nso still am mfi no me tena de me tena ho a where do you see na ma me ka so say enya skirt bia na ewo an sha na makọ rosa skirt we na be do me no manyina do afiase da pra if say me ni lady itina ye no mutu se ni sunsun aboa me wako ama me gina me chia nti mfi no am se bra enya meme nyina ne nim sajo nti se won hu dia nyame ya misro gina wa obi o ho a obebu no mapa bi agu odi bi hu wo be wura mu ma wo be gina me mpebiom nenso ma papa ne kwa de obekwa akoro no onkoso da osako mi fi no kra me be block no say you say me be block no ni je adwuma fe na me sere sani marketing na no Jesus favor prayer ministry be me bomba ya uma bia ba no afon se nia ace na ache no aya wo fa ma jimi ho adi abomba ye bia emfa ami won to no afon pa wow na ukata wani biya so ania obehunu ni se wonche obewu ade ekura mu minhunu ti one day e be fie ni week aye be ko na ma fasting do so kakra ye mpaya na ma me ne be bi na me friend say ka wa ye hye wunya ne he yibre me wo ya wunya ne ya wose sa condemn na dem na efe na ofa hye not know me say eno ne ye dia ye na atwi ne hu moja sa na akuna to akone mana wuro kawa na mche ne haban bi so mfam kodware and the sister na ho fe mama mia wa so sa kande ko sisa kwande mo hu kawa wo mu wo se me dia hye no bi akawa na ejise ana kawa bia na efa se amfa wani amfa ho a wo be da ate asem wi ase oboni nse kawa ne nam ni nyina na etosho ne nam e ka ne ho eno na edi ni nya ti sa ade ni mfiri ne ho a obregu bebo mpa ye no a benzi amene ekwa nya ne manyina ya sese obi na mabonto timu ya na fe no afa obi sisu se gold okoton na abeda ne fie saa ne ma we sunsu anso e won nipa abra poso no na nya ka wana na muslimfo som edi enti na mawrade season fanka po ahwene na de ntoto ho no na soma ma mosum no ntia tika wa we no won implication bi wo bible mu dada aye na ho bosum bi enti na ye so unique to a certain level se be ma kura hu se show pa na onye kohwini bu nsama won timi nse ope no bo kura ni sunsun bi a enye peche sa enu nti na oba wo so wonye se de odi bi share no na na kwan nyina asesa e kura ni sunsun bi a we don't joke with it yeah enu nti na be ma omo o so asade enu onya hye bi pe na respect mu ato
ɛna from ekura na nimonyam bia ɛna sɛ ekura na bonsam so bia wontimi mfa ni abra setenam yeah yensua ho nyansa na yentimi nkunko yɛnim na mensha no tie anopɛ that is trying, you know. Of course, I believe strongly saying, you know, yeah, the bay addition day, not every ring that you have to really wear. Warrior for the right place, not for talk cover. And you are down for crowding, you know, and then now for phone on. Oh, my dangerous way, a brabum. Intimate so. Yeah, sure, now for free. Why? So, through nipa, through now for Senny Bear, or Brabo, a bear. So, we do the best one to me, a machine. Obi a onwe aduane de adro gu mu de ma wo bidie nipa ni bi ma me de me stand on to me nya mehwe enso no na wo ku you don't know by the time I will be hu no na you too late na why mo boy fi obi a je for him so mama ye ni enda you can say asa agro nenso no enam paso kakra ya hwe ya ebetu ye ba hwe ye nso so a let me read a couple of messages here for you. I have this message from our French brother that says, bonjour, Jolie Diane, bonjour, Alpha. Okay, bonjour, Messier, our French brother. Thank you so much. If one of them says, good morning, Sir Diane. And Alpha, we thank God for today. And I hope you are doing good, you're doing well. Namisha Tano Pebiano, Monsomo Jibrina Modita Ere. Amanka boss says that good morning, Koowaa Show. Good morning to you as well. Amanka came back to say that offer. You can't close a road while bypass is there. You will be fine, you'll be fine. So everybody is should be very careful. That's what I think you really want to say. I'm skipping your message to the next one. Please, I beg you, run your 3 minutes. Very properly for me. I love you. Well, other events, Sister Diane, we are really, impatient in everything we do in this country. So why are they actually calling government, or why are we calling government in this matter? Common sense can't tell you to go through the right place. Well, absolutely, I agree with you. Yvonne says that may her soul rest in peace. Bismarck Sapon says that, Diane, we don't stand in front of a vehicle which has actually stopped to cross the road. Well, we're moving on. Amanka says that, Diane, every busy road in Europe, you can actually cross that road by your idea. Either you will use bypass or traffic lights. Why? I think I agree with you. Absolutely fantastic. But you come out there, traffic na sokra green no go no cry cross car say ba no when I bon setimemufo wo ma jebre na chese oyi achia wo yese na da onto obo ase Ghana kro bi etimo no nso to dia bi nkutimemufo dimrika ba ka ba dia obi ya china wo de opa fa bon na hwade wo mo language no then so dako obesia de obobrekanyi mo chafa so no hunadia weapon home. I have this one from Ansu John that says that God bless you, offer God bless you too. Yvonne came out to say that the Kaswa again, why bad things always happening in that area? I'm even afraid to stay in that area. Moving on, and Brand here, Danny Boys is watching us inside the mountain. He called no boss same Kosi Park. Beautiful, man. Say, I feel my home location. Me babuasia, me babe shisho. Nyame nka ho bebre. Aluta Nobu says a good morning to you, the nation's crew. Aluta came back to say that I'm watching you live inside the Jene. Greetings to Master Abele and of course Mike, Patito, Promzi, and 2G. Mame mra WhatsApp na me ready WhatsApp messages no so e bin through. Enra obi e can say ako you don't read WhatsApp messages, so I'm going to do that for you. 1 2 1 2 1 2. A lot of them here, and let me go and read about 2 for you quickly. This one also says that I am Oyiwa asem no na edaho no, watching live from Dadrin via Axim in the Nzama East District. Thank you so very much for watching. Lady Diane, good morning. Please, I will take the money because even the pastors will choose the money over
I don't know. Oh, yeah. Oh my God. This, I think about our question for the day. Pacho, I'm encouraging Kratz on a bar. You're better us live on Koowaa. Stay with us. Be back. Semnio Odifo Bakupa Awurade yi na ma ya wiemre mu ni Odifo Samson Kwaku Yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumu nyuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe Odifo Samson Kwaku Yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 Odifo Samson Kwaku Yeboa osi awiemfo ba adetina wususa aba ani jesemnio Odifo Bakupa Awurade yi na ma ya wiemre mu ni Odifo Samson Kwaku Yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kuada na waye sunsumu nyuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe Odifo Samson Kwaku Yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empokire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yinyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa akwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre Odifo ewo 0243356583 Odifo Samson Kwaku Yeboa osi awiemfo ba Kratz about KUMAWOOD TV streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So yeah, live or subscribe to our channel, like the page, comment, share. Now Afro front so be and share. Of course, yeah, there's that ma Odifo na Yeboa or Japekrum Papa so this be an adwin mokano when you know ma basa e mo bro wa enyanka krafo mo nyina mo no nto se mo mre na obey mo adom tade hyemu adiduo mu afia busuafo a
one of I dream common sono by a crowd so the group become my yaresa it's me I am model so when a number na that screen sono na when an chain common na on your drum baby who be up get that CP say what that's to equate for so many years just so that making sure say Koowaa will still go on as Sudan in 2020 come for and come with the and okay during that fashion sister calls good morning Matthew Bebre and then we'll be home and name moving on. A tech story making headlines on today's Koowaa Show. You say lead audio be a security our social media no so HSC commissioner police commissioner the voice a woman say or planning the removal of IGP Dampare I bet you guys saying kebeya and kayen sak na yemra stay with us. Sen mu ane ye to aso di amamo audio bi apie wa befontentan social media no so a ene police commissioner bi ene woni former Northern Regional Chairman ede ma NPP amonyuko no omotwetwe nkomo na uti nkomo na ekoso na police commissioner no ede to Northern Regional Police Northern Regional Chair anasa Northern Regional Chairman ede ma NPP amonyuko ye former o ka kire ni say wo hwe senia police sanhene IGP o siye police adwuma ne de fa no a se NPP ani abre say 2024 mo pese mo break 8 no a ene abanhwe hu ni se obefa kwan bia so na police sanhene IGP Dampare o matu na de so o kirem se o hwe o mko ase north senia Dampare ni si breye na police no wo si toto o mo ni amade fa na chese papa no ni abre o nye na adwen se obeboa ama kronu bia akoso e wa batu mu nti se koso se ya afim pinu ne adonu na batu mu ne be ye den se MPP amonyuko no betima fa kokoasa kwa bi so na se kululu na o mawi abanu mu na o betima break 8 endi se MPP aban na ni abre so pese o break 8 pa dia or no police commissioner voice pie no or describing na so boni din se frɛ no mensa no onu susu se post sanhene IGP yentu na de so si yetu na de so nko a se kim omonfo di bre no fa ma COP mansa omo di bre no ma COP mansa dia and breaking the 8 and so do no e betima ye simple e dem MPP amonyuko ni so wa anye ne saa no watenatena ho e ma police sanhene IGP akufu Dampare ekoso di ade se ya ko 2024 dia e de breaking the 8 no MPP fo ntumda enya dem be wene e ye kwan ba ko pe no betima wene ni nyina ne about wo no omu be wiem na so betima wiem so dia e de so mu yi police sanhene akufu Dampare ade so enye saa dia no okoso e di ade se police sanhene okurum ha no mo breaking the 8 and so di hunu no MPP fo ntumda nya de bi yi na sansem epie montin so no na ma security analyst ba ko owura Adam Bona akasa dia tudwa secretary no bonidi say ye frɛ no commissioner police commissioner mensa enti die na sa police no ebesi ne woda so police adwuma no mu a woye na nkenu kwasem frɛ mafa so krokra wode nsɛm no tudwa na nke ate no na nka ye yi police di bre na firi no so ne agye police adwuma na woye no ye yi na firi mu na afi ye de na gina mranim ne abɔ no kwadu simple na gande ye hu ne say ye ni abre a ye kyekere man na mom say ebesi ne audio ina momonten so ko enefom bienu miensanie na police commissioner mensa woda so ne na momonten so yente ne ho asem say ya che no say ye nche no wa na kamia kwa so my Ghana kra no yenim ne ye nto no Adam Bona obesere say COP ana say police commissioner mensa no Baba anya we kra de memfa ho enhye den hiame ni say ntina me kasa IGP Dampare na ye panyina oda police ko ni nyina no ena obi proto se yenhwa awase akuna tumi ne wo ho nti se wo twen se memetufu ansa no ho ni aya na se sebe wanga se woni tire oti asem na se pacho yewuda samdakus KUMAWOOD TV eye ne dia nti ono eye ne dia ne ni problem oti ase yemfa ne se woni wa otuna ozo ne wo ho otuna ozo ehunu se memu mpesi yentu na de so na memedi ana menu ya bi mra medi eso no a wo sa platform so betna wa eso no ana abra wonye boni bi enka wo ye na mba so wo kiremu se bi ya police pani ye ne bi ya ensem fata police aduma no wo mu bi kamen kan be bona baso so bi entima nka wa kan wa ya de na we de papa na nipa na ye na papa wo se be favor nkofo ba ko pe bi ntino ye ntu no ese wo kra yo mambofo umpe kuro yi useni pasali aho ye chiwade nwa na aho ye meshi ana wo Dampare ye betu ya so na ye police panyini aho da police ko nyina no iso obo ha mani bakura tenase a eto jiwara
ye kan sa so asa agoro waka bibia kire mpanimfo no ampa ya adwene ombadwene ho otu abu nsa afede ne ye hye wonsa se police panyi na afiri wonsa ndi saa mero so pɛ wana mo otu mu ono mum kom di kan de nansa na wo koma aka ne ho na ohwa ade a wapini ho yesi ya chichiri kuro bi yesi ya chichiri kuro na kuro ni be yeyi a na panyi na wo kuro no fa ba bi kan kire yese yenyi obi oba be gina nipa ba akwa chi na afoforo ndi enkowu na awurade asem wo busu no osimmoye hwe kuro a mesuma amam kotena so ni yeyo ese kuro ni di ya mo nso so mu be di ye the good leader bia kuro na sumdue ni mpuntu na ohwehwe se ebayi a na ebe ma leadership qualities ni so akosoro the leader wagimi die mihia na mempenasem eno ana meka no radio so abrofo kana ma bi misi o nyansa che panyina ya man position ya na obi free se meboa be panyino a sebata asem ye lokora woto mem se police obi na ukofa afun koye kwa MPP for it akonya zade na de breye NDC for better so de na de breye di panyino mo se memu tentrene ni beduru ye wo de ana na wafa go mu bia ni bibi ye maye na bo pie cancer emunyini people we ne favor mo a favor mu 8 years na ayeden bisa anyway so what wamba ese wo kan kuru ma na nkono na IDP a obetuma boys na me aba ba chew akọ bo se panyini onitire because wo ye dia favor aban no be na nimo edade ne so nipa bia hu na nimo no hu nitiri mu adene se ya mpa dia onkanya ne husun no wakanya me betua ne ka wankanti benu se ye nto aba no oni nkwa onipa bia badina adwombone afiwe enu se ye nto aba se de se John koya wa hu na bato bi se de me ambo fa se Rollins koya wa hu na bato bi odi adwene bone ye beto wo bewu no amafo ye ne bia mfa amere ye ewurade beku ato akone na asumdi akuro ne ekoya nim ne ka sa men ga se John mu na ewurade akuro ato akone yampeza mchenze o ma hu na bato no di mu amopra ne bone no you no see ewurade kan was wani be hu kena wona yisi ho edom fasa na dwempa ne tikuro mu akom de muni bibi bia ma ba yeshe ntoko bia ba yeshe ai petima tutuni ya ma asumdue ba asen enti ye nchange no ne emfa ne obema ntoko aba asen ye ne wonum be ko tiri su be nkuro bom be bia no asefo wona ntoko abekozo ama o mase ahye ni asumdue dia ma ye kra the project of age 17 was it okwasia woni munmu wani kaso bedana kuma die 18 rather okwasia bi munmu wani ka so na kuma die kan kuma we kwa die wuni sa sande ne ya asundie December we ne para chemu change no te say anya asundie a ne mo yem na sabe police ni ka che kromfo a wo plan krono de uwo tireni IDP na etode ono a umienu na moda so yi etode no a asema yetima kan show picture de bitimuza no kura kakra bi wo ho anke ntim fa picture ne nto papa ni munyamfo ya se woda ho yi na politics etima de wadwena boso na so ye panyini wo man yi mu a yese bese be babo ndi akokoko beduru papa wo so ya IDP a nye party e man ko ya IDP no o beta wachi onfa no kura ntu ba bieda papa we na wo so anko wusu be mpa ya anche no because o MPP ni ndi gujano e ma yetimu adu nyina anye fan na ade bia ye nye ne kwa so nya opesa afoforo nyama na awurade asem se won so ye saa afa mo na asumdue mra ni nyini so obeka saa sede nani mo nyama oda wo no kwase akasa se mpie mfiri nanum ngunu papa ni hujimi wo ne life mu to ntimi nkansa metesa e kasa men kan kwase afo na mehu ani mu ya memfa mfra kwase a ntimi nyini se wo beka ni mum so akande a ene ye todi wo no a onni kwase ankomo sa da onyimi sa be ma walefo ni munyamfo sei nkomo fi se mpie mfiri nanum ntima mo mfa ntro nto ne so ni mum so akande a etoji ono ase woda ho ya ne ho fa watiwe etoji ono a se ne mu nyama woda ho yi na otimi kan kwase akasa se ko akande ya ne etoji ono a panyin bia ni wi ase oye panyin asabe ye so panyin ni wi kro wo abache wo hunu ntokwa sori a ene ma ede ba kuro so
Enti panyini bi o wa abache nim saa de na etetere kom panyini bi ampre bi mu da odim ka se na munni ho munnim ne esiye di mu mabunu ye ka mo ntiase di wo mprese saa kom ne mre bi mu da edu panyina wo hu ako a wo nkuro so ne yete ne abema police panyini bi na wotimi di nkomo atise die papa yi menyini onka ko kwasua papa no onka on trust obey sa kwasua ne da ani mo nyam ne ho ofe wonim nyansa minsusu da ema no na minsusu so da selo mo kan kura menyintum se mfreni ma kasa we nkwasua kasa we be pia frisa man ye when any innocent say ope kristo sumu papa ya aso proman koso we ni jimi lu sa bemben so ne damu tan to ne so o se mu jaye muso bi ani mo nyama ya nyane sa aso bi amu pesa ayi pinya case bi de to ne so dabi amu kansa mu nshana no kwasi akasa mfatana no omamboye esu mfata papa ya odawo yeah nka wakandi ya edana bobo ano teno waka obehia na bedabom asana of transfer asiso we ya da daddy ami hu ye nyina ma bone kuro ne na me kan se ya na ebetine ma ya titima obi dwene papa no obi dwene bone di kuro nhihye yi o police ni o na we police panyino shoro o kan ho na ya se o mo man ne ho man no ya dwene kura eno sukura bi enya ne pepe na tima yi enye yi because the center ho du anya adwuma on the MPP adwene no a no kura nkasa atego de odimi mu ma bi nkoman DC nti kuro no be da achepe to what is the MPP ni akọ brandisi phobia e de bala ni ma ya asem no be waka go no kura ka kire mo se ma anya ne se mu ntimi wene anka police ni e wonim se obi nam kuro no so no betima wene ke enchinsi zi ade ni mfiri ho IDP set sa no so tena okuma medi ne ho ya because obi na kana bonti anko akwache no exactly ama mo chi akwa bi se ku wo set wo ya DC ni so akoka se mo ara ye si wan wani ni BBC the same thing na wo kana IDP akobo adwuma wa bontiri se mo anyina mfizo amfo bi ama muntimi wiamu no so na bed wo kon ne ba no wiamu ne ba em obi nte ne ho ase asabe ebe ma sa aku na mo kan ho asem ne bi atimasie no enti onipa wo dwene sa adwene wei no wo so de ma na wo so transisere no odidi men so mo se mu atante nyam betuatua moka munim no kora na mo nye na mo hia bontisuni na mo didi ne yayaya awurade betua moka minka se papa na kan se waka ampa na mo da so hwe ne besi sa amre na esuko no babi koka ne yenu sa na mo ma boys be che no kobo no a na awurade atua moka na kama ama ma be o wi asase tena mo ba ye mu mo hyehyia amane o ma bobo anu mo ni aba mo zo ya ga se ni pebua ye nyina nyame na boye abosome nkroma ne ye nyina adum bi na aso na school di waduru babi aduro na mema anko ensesare me de se ka twa wa be hia moja etwa me be hia moja ya tutu amewu ya tutu abewu ti hia no kora ye nkan se de tene enko yanim ye nkan se de tie awurade asem se bie wa no mamu bie wa no manchirima ye je no na chire bie wa no u bie wa no afobu atentene di wo ni bie asem ma no ehiafo no mobrofo fa ka wo masem mo it is onya tumi as ye ma bi se de ye yeah, mobodu abato so ye boye tuoku ya ni ade aye se afia abato se de nkofo ni abri sa wo ye ni isi na nyame adudi IGP ni monyamfo wonim nyansa na adune ye tuma wonfa obi a wonim se bi na de me bai wonim se ye ndisi media me reso oman ni beko yi a kofiri ku ba mu bia te kan kwase akasa se ye nkotuma obi foforo na abato ni nkogina baabi baako na moda so hwe no de a ene ye kira gogu wache kan asem bi na so betime a wode me kro no anaka ma start tua no asefo ka no ma bo asesa no ma nana no magigya wa abrabom no to yade e fenso ku dia to anim da ate dia ma because ubu atanche wonim nyansa ni tire na me ne aboafo bibia be fine na me ne boye asem ne ba ye wenkan se de tie na I agree with you. Your last story making headlines on today's Koowaa Show and say abetodwa ye nua ba e fenana ya apia ne ba efri mu na anu ye KUMAWOOD actress na abetodwa say o jump the controversial say nana ya apia no ne ba no ne papa just say o refuse say odisika bi ebeba ama sebi ye de na call hospital and then I'm so the ballet to one family to one farmer cry and I'm so makra no ehwe no
na yɛnti wo jump controversial free me papa ejai oh okay na akora no te papa no nkyɛn ewu kumase ya na apia so tenkan okay tim sɛ ye hu de ye ya akora no free papa no nkyɛn sisa ne niema ekɔ na apia ho wakra okay enti no papa no ba na akora ni fie ana ofre na apia busa ne sɛ akora na ba no ho ana na ɔsɛ ai waba mo no ɔsɛ di enti na wɔkɔ no wankra ehu de ye na eja papa no sanam se akora no wo sa ne ma wan krenti papa ndi hye ni mu se nya de obehwa akora ne biem ti se on na wotene nchen wonya ne hwe untin won ka no ti wo sa ne ma okoye no na papa no edwa na fo ne na ya apia ntem ne akora ne ntem no ga wa bedem kra ti nse akora no yale ye no na ya apia so ni krom ya to mu frɛ na ya apia umunya no no ni Ghana okay ti na be mfese no ese no Ghana kora na ba bia won service ni adwuma e na akora na twe telephone e frɛ ne papa sɛ papa me yale inti mi sere wada memsi kamfa nko hospital ana papa ne ah na dai ba bia wote ne oni nipa de te wa na ana so papa me ni nipa de te wo no mu ni sika na so no afro maame no so maame me frɛ na minya no ana so okay so frɛ na wunya na dia onana jiska wonana ho if you say me no tie ma anya obone ana osesa won yema akọ ya wankra me e wona akwan so ka kire papa ne se enti se papa se wa mam sika anko hospital na BBC a obaye den na papa se betutu kobre na me dia ba ho ni na voice message no e wo ho eto ni akwa ni change voice sa no papa de wo ye ne enye o no se nyesai so pe me nsam sika ka wo se mo me oniema enkonkotan wo ma me so mini bi ana akwa na kate ko no tie ma me be dru krom ya no na sa akwa na ni ase eni na num nya na ye hoya onimuja no man so eni ji to ndi dru ji nu a o mu se akwa ni onimuja kolebu yes no se kolebu yeah no se na de na mo de akwa na trafie sai na ya apia so na me ni krom ya no to na papa we no se wo friend papa na papa dem fa no twa du man se won kotomra te no kotwa du no ba ya akra no na tim na wo papa wa wo akra no ti sa akra na se sa ne niam akra kone maame ho no mo a ade na akra na ya apia maame atwe telephone afrɛ wo mum ska fa akra no ko hospital se woni bi da bia me ka se mai wo wiase no ya na se bia ye de animu ne structure ne wale ba ma ne ye jimi fo papa akra ne papa no wo ye jimi fo papa wonu na ma akra na wuo se ade no eba ntem no ana obi a odi sika kra ma no no de ko hospital na na bi kwa kensi kayansi sika so ne fie sika ni fie so ne na neti na tie na so sika ni ho enti wo ye papa na wo abada ye se wo for me ba no me den bone a che no enti kwan bi aso no e bia eje ne fa ko hospital wa fie akra no awa no papa na dum ne fon ba akra ni wudi a wa ma obusu afo akonkran ho akofra funa ba ze wona oba no ya me de da no na sata na me no na ya apia ye minua be ma na minua ba ne na ya apia me do nyame so tutu kobne aba no tutu kobne so oba white and what wo no obi jire funu nanim and what akwa nanim nam si ye ni pewu anu awu ampa ka me go so ya hwi nani so amanka nani so tenete ba Vivian so ya de Vivian show Vivian ja ya de papa because video no say on a quick Vivian ya de matoda sale ya de ana ye ni aba wa tom de share free mu na on pepa o mani wa mu ni suo onyi areho bi abeda wona akoma mu mfiri ho na omonto abrabo so jeda meka se oyem papa mintimi nyae kanda but papa ni nyina mu so ya de na nya meka kirew to wanga obedwa mpa ba mfame ho nana ye misuo ye nipa sinima nhia ne set so be 3 times kra aba ko pa mihia no se me acting ya ne for the pe masem okrokro motumi fu me hunu ne wa adwumanim nya abotre meduru ho me pe na asem wo ho e bona baso sam ne set ne me kai pa na ye Ghana fo ya brewate na lewe ye teacher ni na omunyina wo mawrade nhia no wasa futu nenso e bayi we die amfonso ni firi wo mo a na wonu ya ba mo jam ya atunefo
oji obi nkomo a ya ma oni ni se ne nkomo ni si no wote ho oye saa ubehia amane badi kian yedi na anu ya akokot nyame na dom wo na upie ye wo sa agusoso eye foforo obi abusua se munnim bi o kan che be ma no se wagimi na ye no wura fi se oba no kogina afunu no kan se me dododo papa so dododo wura fi disa papa no ye nipa bone ni ane asie nyina o ma na asie de na maame no yusu sa awadi wo esu kema akuti apem ko be che so wo papa na agu ko na zo timi gina sa me dododo nim so papa so do wagya ye mu wo kan ma hwesa yi no wo TikTok mate miss my TikTok we ni eno ka free man KUMAWOOD yi bebire wasini trase nkomo ne fa bi te sa bebire wasini trase se akura yi yale na ne maame ni ho no 2.0 no frɛ ne papa eno amitie ne maame nso de wo se ne a wo ka ne bi te sa ebi nte sa tie ni show yi so a da bi kura foforo yes okay I haven't heard that one maame ni mo akyekye mu se akura ne papa na tenkran omo ya nkura mienu oni ni kunu ana warija ya aba wose warija ya ne ba ya no sesa nkura nso do mo ba na be ma no se we na ye panyini midi we so to me na no se me maame okay ndi sa ado ni ntino me mpeso mbeko fa ba kuma ne ko na me so minkipu we wa ha ana oba no so ka chenze na senka be ma na hwe be ma na oba hwe oba no se minim sa na so oba hwe de nipa me de ne tunu ni ntima ne wo me nchen ayan ti asem ni mu ye mi chepa afedi akura ite ne nchen maami according to maame no me frɛ me ba no kra ne papa mpese ne be kasa me tofon kra ko na kra wo JHS na ne papa je fun za kra ne nyini na me se ada akra ne nyini sei ene ne ototo afiri ototo abesi se afiri ne ba de wie JHS no no ade ne peforo ka e ba ne maame abro ankra ne papa maame nkomo be na no ba die akra ne be duantima nso ne nsa se o papa na ehwe wo ye ne panyin na nte sa abra ye nkonkran o Kumase wo ne bra o papa nie o bana ba mempene so ontena wo nchen so be so obo ontono bum ye ni nkomo no mra na agya ne kra me na wo maame ato ba wo no wie je sakro ho be 30 years 17 ana just 17 years o ko SSC ni nyina from 15 years just be 30 and 40 yeah na correct ma froka 30 years akura Africa free Kumase aba ho nkra na wagena tenase akura ne papa se ne papa no mpo na frɛ wo according to maame no ebi se oba na aba ho osia wa bedura we de oya oba fa che no nkra de onsa ya no munim nyansa ndi aba ma abu mfu fa che no we eye kasa meme yesi a menhwɛ no wa mume so mu betima hwɛ nti na oteme nche wo praba tumo hwɛ no according to maame ni say akra yare ya de ko hospital no ye bo baby pa otie bo no na otua na oni company phone so na odi tua ye endi otua wie ye no na ka tra akra the head afro papa na me hwe de obeye wo ba tan wo ba yare odi na ko hospital ko boka oni na jai de fa phone fra no miura asuma si yare eme na me de mesra ebo no so nka me kro me hwe bo ye kakra yeah na ko je ya ma wodi ona ne papa to asanye me papa ne ye na ne ya no so o me frɛ na me fa ne ngam kwa asem giraw edi so fa no ka cho se mo be ma yo ndi na wo ye se wo me de me dimi we du kokora wankra mo nhwe na so owu akɔba ye mire mu papa no ye se mo na wodi so twe ye nye papa ka bi tira ye mi du fi papa ko ma no o ka bi tira me papa fuko kudiana wo funi sifo men fi jo ni frisu tu ye pani go bo to bana wo sam go so no so wo amesie no enye se wo pesa sa na nsiba ene ya se wo furu no ka cho za kura si no wansie da bia sa aka sa ne ba ye nkasa asem nsi edi se sia wo ye be ma wa wali bia wa wo mabi awo yire de ye wo enye wo da na nka nche papa no so ejimifo tell your sister say ekoya wo ma akra fa so ba papa no obedi ya emeji awa don besa nkura nyina gogu wo so ahyase obedi so ntuma no edimanti no ntimi a afa na no de ko sha adum ni adan na wo ni ma wale mu asem bia ba se junior ba se ekoya wo de akra fa so ba ye entwa yie mekura ka ba ye me ya ti papa no kan ya odika ba ko na ka chemu ntombo na mo nhwe no onka wudina wo di papa na tab abraba bona unam kwane so ba isu brebe mengaso wu afa meko yensre se wa wale emu na emum se bibi se sina wo de twe nkura ko na se de ojamia menim wui na afedi wo betro mu nyina akọ na ni koye ne ya wo kro na mo fro sa kwan so a ye be mu aya de ba wanya kwa ya so betima he omutina de omo ye be mu aya de ba ma
Maybe to me have my anti Bama, Menino Waba, and I'm no one. And ya dear Menino Mebeka Sabia, the Shabama for Fortino, many Bama in your fight. Fine, and she said, Menotin also on pub. What's your sister go? Many find out go. But your friend and I could because what you Naka. It is our party at the go back. Naka. We had to say the Sabi Menoa and a simple Sabaya Benya Bibi. I just have a matipon console of so when we say Bia, when Kuna, Eda Sweden Commontino, Majao. Boy, I can't try a poem few running my queen a wee. No, I am more friend, Mamma, that said, no, Banny are in the face camera. No, in Tinada Namadi Obama was in my opinion, and Chess and Hunya, Tino Muhune, to obey my Jenico. They didn't come up upon the Betoni and so Kumana Kano, or some woman in corner when I'm exactly. Now we are Janima or 2 days, 20 months of money. Baby, I'm a catcher, Massamunia, some Nipa or Kwama Munini, or back Quampo, half of Florida, baby, as none of my children say you are, yeah. Or so be as one can say yet. And I actually also know one at the back hospitals in what to buy. No public to say, I say no Ghana banana network. You ever. Young dog, you just have a video for the day. No, we have some more fair Emma. You have a video for the day. Eddie, by Emma in Science and in the side. Me tell me to remember. I can't. I need support. And you know, Sabi, a son Sabi and Yado. You know, no man, ya, na chinchina, chamam, papa, Edwin answers with me. With me, Oma. Charlie, don't do that. We'll be back after the video for the dinner before calls. Hey, Madam says it don't say Mr. says it don't how. Me see a doctor and a dog. Hey, young boy, what young boy? Good afternoon. Good afternoon. Yeah, oh, you're broken heart. Men's. Now what's in your broken heart? I be tell you any say. I said no ba what kind. Obi aja asemoja afi nsem. Na okura na me se migusa asemoja wa hunu da. Dabi. Oh asemoja nda. Na mo se na mo deti. Aha. Me ni de oda e. Eh. Oni asemoji odi odo da yim. You get it? Hey, na se hunu deti. Oh, dabi no kire se o boy no. Why wa da room? David, we didn't pay any so. David, 20 years ago, into me. What? Your face with us, and I'm going to go to you. Oh, David, mean you at him. I see me breaking out. And also breaking out in a yellow say, Ujalia, a ruba. Of a Kaya Juska. A real boy show. Who did you out on fine? Madam Sexy, only be the idea is Wakuma, you near Horomo. It's my fair, Goose and equipment. Mr. Pascal and Mr. Sandra Same. Oh, David, when you're about to Akuma, I sing you. Oh, David, Rono. And Tibadana mean Joe Akuma. I mean, Kuna may tell how much if you. How much if you. Hey, and you made the way sweet. Oh, Mama, partner, me say, I saw them when out there in the military camp. No, what will you gain from it? I will gain your mother class in the Oh, sister. Mama, now you're for you. Ghana is not for you. I say Ghana is not for you. It's for me. I could have killed a lot. What? If Ghana is not for me, is it for you? Santo, Mama, pa say Ghana I need you. What that?
excited about the video of the day. Moving on, welcome back from the commercial break. My main call WhatsApp now. Make messages stuck and I'm activating my line. Give me just 3 minutes to read my messages. Lumba, you are sensible. I have a story to tell you. Let me get your number. I'm going to make sure that I'll mention it for you before my story. Good morning, Diane. I have been enjoying the show every morning. Extend my greetings to offer. I'm Christopher Yali Soma from Bolga. Thank you so much, Christopher, watching us inside Bolga. Africa for you. We should be more careful about friends in our marriage. Absolutely. And you'll be in a big show. After this one says that I like, okay, fine, I can't read this one. I have to skip it to the next one. This one says that, please, I want to know, is it acceptable to take a promise ring? Of course, promise ring there will be to me at Tiki, won't mean Tiki saying, also be promise, so I'm going to marry you. It's good, but say pay double a car and one say, oh, you know, once and for all. Maybe my line is not to be me a call, and I have a few more minutes to go. And your fat callers in time, pa. Frame, now you call your stories here, dear man, will be to me the why didn't share their bar callers. And let's go. Let me come on Facebook Live. This one is from Yvonne Ode that said, that's the Diane, please. Okay, 1 2 1 2 1 2 1 2. So Diane, please, me and Offer, we don't care because IGP. Okay, hi, good morning. Yeah, good morning. That radio only abemo. But what you asante be kwa. Radio only abema Diana bako generation. But what you asante be kwa Diane. You gidi ni say onu ofalumba mo ye pa. Diane that freedom for kwa me say ode and the point to atay. Na Diane man for akonya menchia be kwa ma hene. One no ken na say wakutu da mo so mutiu. Na menchia me wusu o culture bodo. Na Diane de meka nyanya hupon so nsiram di ma pa mo ye. Ni say mo bele enye kwada. Diana ko en sem ya pa o. Dan maminka IGP nsem kakra dan pale. So bi obi ada mentiano. Na dan de na me ofalumbe ka no. Dan kromi eti krupia. Na kwa beka asemboni bia fa dan pale bi otimi suma ma ye betewo. Na de minua na se police ni panyin o kan se yentu no ebila aseno oma abato ni akono. Oma endiko bi ensi no mutinka ebeyi a mi dem sise de o kan sa dia dan ase dan pale fresh akwa ndiko. Now, what you to them, Palim free so a bear as you hear of very shama apart to it in a cosome and Squabia, and now independent and now police in the penny when the bidder. As a cat at the young COP, Alex Mensa, COP line. Yeah, me answer only that me out on the Quampia who free was so much BMT COPC or better bear the Quampi. Now, the Busan said, Diane, ye two down Palim free COP in the bar, COP Alex Mensa and the bar. Now, what's up, Philip MP or the Quano saying the Quampi no ha. Then on the Okuta position, you know, of a luminous own position here. Not there, Ghana and Vatabenozo. And if I was here and find the CEO penalty on Fanny Bob, plenty of the choir, which is how Fanny Benin to Dampale, with Chemia, now for Luma Samocano, Uncle Rumi. Not there, it's not touching I would jump on any category. With them, we'll say Yansan, with Jamno. When you're some of the animal, it's a Chromian of Bana, Yano Becca, I'm not a Casa. One was in Ghana here. Ni ban or dono. Who is the okay can you who need to panatam with Jamunson Yansa? Who saw Kata Kasa. All right, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Adriana Ba. We'll be so much. So I have a few more minutes to go. Hello, good morning. Okay, I'm still waiting for your call. Me a few minutes to go. Mufa enchene. Yaboy Rakoles no a time no. I don't know if. Hi, good morning. Good morning, Mr. Hamza ni Obarkasi. All right, Hamza, yenti wano pay. Na pay de me chiamoni na de KUMAWOOD. Great. Asema ba ni de akufa de kasa. Ya pa yema after 2024, when someone 8 years. And say on na kasa so be ni ko wasasi ni so a. So na ni be dia. E wi afi ya de question. E wi afi ya de question. You would have taken Lawrence, and Nankasakura was we are see as we win for what we need, what about Tama Kakapa? You are there and anybody don't patra. We are seeing Panko baby. Sakufado, only yet, and then we are to the market. Yeah, that's it. You can also be part of the phone, and I have 2 more minutes to go. I don't know if I'm going to be added extra 3 minutes or 5 minutes for you, but Frey na call live on Facebook, KUMAWOOD TV.
GH live on YouTube. Hi. Good morning. Hello. Good morning, madam. Good morning. What are you doing, baby? A friend me free. I know man so kakra. Me paucho me din de Esther. Me free one. Ah, Esther until. Me paucho mu program we say see na. Me di me TV beto na me kunu ye. Na me paucho se see me no ka say. Me so me kuta nkra mienu. Papa no anhwe nkra no. On shom. Otumi manis kakitwe bi beye se 6 months. 1 year. Na bi mabiem. Ofre bia nsem o kan. Aya bufu nkwa aprapra yale a wan frɛ no ka kyerɛ no. Di obeka no. Ko no kura bi obetima di 2 weeks. Na ofre na ka kyerɛ ne ka afra yale no on 5. Enti ana no so sa no sen na asɛm no obetimi aka no. Sɛ de amo ka sɛ wuni ni pano jai kra was say uni nu ye free no se ko ba se ya kwa ba nso na obetumi afa ni pano aye free be pesa mo kire me de menye kakra. Yeah, that's CP. It's rather unfortunate, but then say me baba ka ofa be ma me 1 minute bi na odi akabibi achi ni abe mema no mamonye sa sebi nkra we ntem a e wo say kasa it me buy ntem. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Me ba cha odini baby afra me free me bre na so ntimo ane so ma me na yenko. But you make a free asante be kwai. All right. Ma you PD no na mpe me kan akra fa ho. Okay. The thing say asemi ye he de nya evidence bi amfa ma bonten. Okay. But ye twa asem sere ni abata. Eti ye sere mu mo na mo ye media for mo fa evidence mra na ye nya asem no mu ye yetimi ka asem bi ye ka bibia ye twa ka bibia fa ho. Fa me sere mo a ni die mo we ye ni saka mo e ka fa ho anu. Okay. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Maybe for 2 more calls. I don't know if I can do that. But pray, neon call. I want to cheap pay. But Mr. Mo, you borrow more time. Monty, calls me to be man of a call. Yeah. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Hey, Roma here for a moment to say. Yeah, madam, you want to pay a pan on so. Yeah, that. Nyami asi asi omi. And the month for your time now, so you can't pay the account. Kafra. Yeah. Obama car no. Meaning say Ghana for years, I need to buy here. So buy it no for na. Ya said there go institutions in India. Institutions, no, the minimum shutdown function. Na ya kwan the overpass at Osra and Kakwamu now of a game. Over a bit checker. They would be Subaya Kutasa area on it here. You can't over ya with the address of a dear crime in Yenipa. And Tetia Ghana for Kuta. A hand time, he said, you're now okay. Car crab bonus, you will be see up 10 in the need really panel. So, who they ain't you? Senso, what how, so only the teacher won't yet yet. And the answer, Nanya, yen to me, until you're looking at any pan in the air personal. Why would you say a point at the honor? A year car point, it is meant for cars, vehicles. No could check from Naku Yatia, since I know day. Nigeria no more major road ni highway ni sanity you into me very careful kina Nigeria for dey be o me smart no and this is a man fancy no be and to also be one sham nyami sha bebre last caller na yonko I guess yeah last caller I thought as much now yes sorry Jumeje so sima you know abapa na wache ho hello good morning my last caller hello last caller mo anonko. Hello. All right. Nana, I'm watching. I'm not paying to. No, let us agree. We can't remember before no offer. We can't agree. All right. No, once you make a KUMAWOOD address in the banner, through Maka, for some Kaka. Okay. And we are meeting interview or grant to another police station. Once I say, okay, I'm now. See, Chidim, Jama Sama Kanwa. Which your banner some candy and run while in Quatam or Bano, and from Sokaka, I want to go to Ninsemua, say, your papa, nay, I said, I'll throw papa, and he said, Obes and Niskadiana, Daddy.
Ona mesem oba no oyo ono customer wie ti na hu so ne de but we know you grant the bema no so yentina no atomu yeah so hu ne zera de ti ndi do jamo person kire de bema no mu ni gina so ma akwala ni di primu a so wuti oba no customer no kasa ya oba no okay so so mo so na no mu ni interview ni hu dem onti no interview ni pa se no kuta na zamo ba dwen de bia be hu so oba no abutri mu pobi meneno ade na say we have to now be chiri u ti na chire wai u so ntwa kan gro ni ntuma no ti wa bonte no safra obi en so so baby o kaka bi baby problem bi wo ho o zera de nze ele be ma no mega sa ele o china ade china o kasi na wi u chire ni o si u ti oba ni nsemu no kan no a oba no asem bi wo ho oba ni nye ni problem kwa ma be ma no what ya ma kwala wi ye agani fi baby ni papachi aba unjen oyo banu ne yes amane bae enye ti bebe na no na eye ne person mane bae ji se basa no a be ma no so no kure ni nyango ko ni onu turo ntu no hofo okay no munyi na mo ahwero ma de na ya nyame shaw oba oya na number 2 gana ye dinko mo nyame e de amamo wa no sham wa kan na fa e asemo sister no friend no kan bi che no dabi ya metufu se yenware kwase yenwoma kwase ndie no nko agora na futuo kase to oncheke wese ni kunu yenyansafo na wo kwase se tuo be hu se ni kunu yenyansafo no ware no ne wo ye kwase ya ne oncheke kan mo fa so mu jaye eno so timi jija be masa so ne nete na mo na ne kra nyina hye mu na ne jie nyina hye mu na kotua na mo bi ma mo fira wade na se a ho ntansa kan wo ma nti wonko check ye no so check ne ma we mi nu a obehunu ba bi mistake ni free na wa correct ye free na asumdie aba aya obi o pay me number 0244 60 56 20 0244 60 20 ofro for ebedin komo so ofro so na mo twitwa so ntem na ama me bretu yeah o me ba so am exactly. I was for your partner. All right, is what you was over. Okay. Yamakaba, HLP. And I will be asked you for an hour and say what's your activity production crew for the show. Miankasa, Madina, Abasiadumako, aka OG, or no, and a direct show, no making sure say sound everything is so beautiful. God bless you, director. So, and a woman in Bema famous. A boy Chidom or MCR, executive producer for the show, a rap Sam Darkus. God bless you all for watching the show. You didn't Diane. I don't do me out now. You be essential. Yeah, cram. Yeah.